last week here the year story be a beton today so a fa evangelist through Nyame ho se wakotwi eye German lady be a d and a fasika samo a lady ne na dwen sanka woni through Nyame e hyehye ho abobra anu ya be fa na kwabroche na manakọ ya ware na so anyesa so Nyame so ekita na dwen a watwi lady ye di na lady so de sunshine to no so e born intenta ma ye be chi no ma ye de ne kotuma Abraham Bemoshe ebeka so onu ne nipa wako hu eye Nyame e wonima police station na sabre eye Rev Obofour 1 ye wapa kwantwi bo siako wodi sika poli 1.6 billion e di akoyi eye Evangelist Nyame a eye wow Nyame abekasa be entie nimra na mishawo na se motese ya chime ya chisofu Nyame na ebi se nokre nye nokre mpache nokre echime na Nyame sha Rev Obofour mame pa Nyame sha na menya wadoye Vimbas Ifisika Rev Obofour ade jemia mishano because nevi asenye di so beta 1.6 billion the apri bail amount. Papa, Rev Obofour, God bless you for me. That's it. Abuame. Now, my wish and for the video no target about baby. You are madam for. Or I want to go for 1, 2, 3. So, madam Fontino. I send a buy and months or money target. No. Until once you be a video say. Ababa bi is Germany debi dead pacho mesramo me pomacho me de Nyame di pomacho Ghana for eye why mo amobo debi and ababa bi so Nyame ya tenatum na debi wakofrodo obi wakoji obi sika wakofrodo obi mutrimo odinyo Timothy asema mumbusa munhwehwe asem ne mo mufiti ya demetamfo ne dinka post video no e ka se so Nyame akofrodo ababa bi ye fe ne dey bi metamfo ne post ya mo amaka nyina mo kofa demetamfo no kan na mo so ma post ya kire wi ase mumbusa mu mutimo odinyo ipacho uma ababa no dwen ho case we esi 2021 na fe na ya becheme na baba no so no onu mi hunu no wan yi akura mai ba madamfo bankrofo enim so madamfo no ntino na omo ke bia ye wono a na ombo ni dina de bi mesremo me pamacho me dia me di pamacho mesremo abushia baba ni free mo no omo nya papa hwe akwafo social media ko mu ni madekro menka so bi di social media so papa hwe akwa abato mu ni social media mesreo me wono mu division attack me yes debi nam se debi me pa chaw enye wono a oni mu hwe ono kra chemetum nyam wan ko ni si achemetum enye mu na ma no pere mu na mo kana so Nyame akofrodo obi so Nyame akofrodo obi so Nyame muti asoma ye mu mbusa ansa na ma ye ho adwuma me srem tia me ya de menam no osia mo mpa ma mo ai na mu shita papa bo for mame aya de mu ye me ya me tisa me ya pacho timani am mpa mame me am pa bo this time me am pa bo minim so Nyankopon na pese odi me hwamo Nyankopon me nya oboni bia Vimbas from mofrase na me Nyankopon anante me ma bere wo Nyame dwuma papa I started preaching when I was 7 to 8 years. In fact, Nyame di mo apoda. Timinjindi se Nyame nimdi etumi hubi. Jindi. Busha, mpa mama wai. So what is so Nyame da bontene a emane nyo onwa. If you say case way, man bibi asay. Man bi ase adanya me demo poni me wo mu nyinara omo twini nyina afrim busha shramo
mo pai mame why na ga na efe ni Debbie no pa chow eno bia nkopo ni din se eye wono onim ho hwe mo kwa na mo kan na otese ya cheme eno no pusu boa me ne mo ga na ana ma me na oye case na ebe che me no ache na me boys na edi machi no abuhwe so gini pedi wae na ugini pedi nipa betu am wato amanie bi ma wontimi firi mu biem nipa betu am wato amanie mu abere ono a wonka ho bi wonni wachi na amanie na fe na abeto so gini pedi misra wae fama de na sumunjo no fama chow na sumunjo no wae enya wono a onim ho hwe Debbie na mbono onim ho hwe misra mo omo domi ompem asem omo na ese so ompem asem mpono omo fa chire fra nkrofo se omo ndika mbe post video se ma Frαυd ma bebre na ya chime no omo no mbrambe act embe reacting kase eyoba ba akona ma Frαυd no de na asem we social media asem sa nkrofo ya na sa ka chem so omo di menu ma asem na jo sa na omo twukome omo se me nipa njini pendi timi se ombo de bidin eno no a ma me na wo chimi tu mo no different from Debbie now madam for sia no ono madam for sia no kasa ba de o chime to no de ye ntema tibe 2 years to 3 years ago madam was Mr. Rev Obofour aya na so Nyame so sometimes so aya na I saw ye wo bo Rev Obofour chi what is going on I say relationship no share the ye hu ni ye yes e be hu ni e ma ni su ye e kwentwa makra